haawwan keenya warri dur hogganii fi ilmaan guddisan hogganii fi ilma harma luusisan wanni isaan diyyatanii harma san luusisan mucaan kiyya kun guddatee waan abaree caalima guddaanaaf haa ta'u jedhanii ilma kana harma luusisan. Tanaaf warri duraanii caalima ta'e wanni dhumeef haawwan keenya kan duraanii hogganii fi harma ilma kana luusisan wanni isaan diyyata mucaan kiyya kun guddatee aduwwii dura naaf haa dhaabbatu jeena tahaa jedhanii waan harma luusisaniif namni hundi warri dur jeenaa fi caalima ta'e dhume dubbaliyan kiyya. Arraan tana wanni harma luusisaniif haawwan keenya ilma isaanii mucaan kun akkuma irraa rafuu fi tanaaf namni hundinuu zamana kana wanni rafee jiruuf muslima dammaqaa hin agartu muslima jeena hin agartu muslima cimaa hin agartu li'annahu niyyaan haati itti harma luusiftee mucaan kun anumarraa haa rafuu fi tanaaf nuti hundinuu rafnee dhumne dubbaliyan kiyya. Yooni fi haawwan keenya qaceelan yooni fi shamarran keenya qaceelan addunyaan tun hundinuu jijjiiramti dubbaliyan kiyya. Tanaaf maal jedhan haawwan madrasaa duraa bakka namni itti waa baratu jedhan dubbaliyan kiyya. Tanaaf yaa shamarran keenya bakka jirtanitti waan kanatti yaada isin qaceeluun nu qaceelchiti isin qaceeluun jenereeshina guutuu jijjiiruu dandeessanii rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniifis nuufis qaceeloo dhugaasan nu haa kennu. Wassalaamu alaikum.